بذكر محمد تحيا القلوب وتبدي الخطايا والذنوب. نبي ذكره في كل أرض وفي كل زمان
السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء Ramadan bulan kelebih bulan kepepeh umat manusia bulan Ramadan bulan kelebih bulan kepepeh umat manusia orang puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda orang puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda Ramadan
segala dosa tanit lam hati sabilan badan lam lindung Tuhan Allah pelala tanit lam hati sabilan badan lam lindung Tuhan Allah pelala Ramadan bulan berlebih bulan geprek umat manusia bulan Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia bulan puasa malam tarawih pahala lebih berlipat ganda puasa malam tarawih pahala lebih berlipat ganda kelun umat Islam inangan agam Tuhan memuda wahiran kelun umat Islam inangan agam Tuhan memuda pasti terhawa nikmat Ramadan lantitan saja juga rasa pasti terhawa nikmat Ramadan lantitan saja juga rasa Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia bulan Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia bulan puasa malam tarawih pahala lebih berlipat ganda bulan puasa malam tarawih pahala lebih berlipat ganda terlebih doa kasih Tuhan Khairul alam sifat yang esa terlebih doa kasih Tuhan Khairul alam sifat yang esa begitu ampun untuk kesalahan dan umat Islam berasal surga begitu ampun untuk kesalahan dan umat Islam berasal surga Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia bulan Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia bulan puasa malam tarawih pahala lebih berlipat ganda bulan puasa malam tarawih pahala lebih berlipat ganda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.